دست سرکرین بادینان اریجماروان چند و توان وان چیه؟ بوچی رناه تدان که سوکارین وان کرن خواه ببینن بوچی پارزر وان نابینن و بوچی دادگاه وان پریونا چید اف پرسیاره همی به برسف ماینه بلکو آماجنه که مرمین سیاسیل پیش دست سرکن و زینانکن نوان هنه و بحزبیکن و عسکریکن دستالات الدبر بادینان حتی که محامی بگیرتی محامی نشه سردانی بود کرد یعنی حکمت بلاوی که یه دی بابو بیشن بابو 60 سال 12 سال 20 سال بس تو متایی بیشن تو متایی افه بلا بین بابی داخواست کن دیکای داخواست برای کی داخواست کن با محکمهش پی نکن بس سرده بیشن بابو تو متایی افه مشکلاوی افه اف مشکلاوی کری و دی بابی توی فقیره دی بابی بری چند روشا جلطه علی دی اش قهری توی دا و اب خود دستگیریه دا قول بو هیوا 12 داوطایی بتکرن حتی که ایش ما تشتگی جنزانی داخوازم اوه داخوازم مال باتایی کسی کارت مهمی اوه تشتگ دیار ببید یا به زندانی کرن یا سردان توی بنگیرن بابا هشت مه در باز بن سردست سرکرنا چالاگوان و روزنامه‌وان و آزادی خوازن بادینان ابتن دادگهش بو 5 جوان پریوت چویه و 6 سال زندان کرنه هاتین سزادان لیتان ها دادگاه پیدا چون بریار و خل سروی سزای ندایه و چارنویس دست سرکرین دیتر جی پلاویستی مایه ناتوانین ناوی دەستگیرکردنیشی لێ بنین چونکە کەس و کارێکی ئێمە بەبێ ئەمری دادگا بەبێ ئەمری دادوەر بە هیچ ڕێکارێکی قانونی دەست بەسەر نەکراون بەڵکو کەسوکاری ئێمە ڕفێنراون زیندانیانی بادینان پێک دێن لە چالاکوانانی مەدەنی لە ڕۆژنامەوانان کە لە ناویاندا وتارخوێنی دیاری شاری دهوکیان تێدا بووە هی ئاینێ پێشمەرگەی دێرینی شوڕەشی گوڵانیان تێدا بووە کەیەکێک لەو نمونانە باوکم تەمەنی گەنجی خۆی هەمووی بە دۆزینەتەوەی کورد بەخشیوە بەخۆمان تا ئێستا بە هیچ شێوەیەک هیچ زانیاریەکمان نییە لەسەر کەسوکارەکانمان چونکە نە پارێزەرەکان نە بەخۆمان ناتوانین سەردانی کەسوکارەکانمان بکەین لە زیندانەکانی ئاسایشی گشتی دست سرکرین بادینان کیسکا تمام آلوز و تاریه الهمبر بیدنگی و پارتین سیاسی و رکخراوین مافی مرووی جی پارتا دستالاتدار آرزوی خو اف کیسن واندیه او دنگ جادا دهو که نرازی جی کب کریه آمد بریفکانی کنال اسمانی پیام دهوک